Pa evo ovako, ja mislim za one koji su se kasnije uključili, danas smo se dogovorili, više puta to ponavljam, ali nekome treba više puta da se ponovi stvar inteligencije, vjerovatno. Apropo današnjeg komentara, danas je nekom rekla idiote, pa da znate da meni ne može to da kaže, znači odnosilo se na nekog od vas, a vi vidite na koga. Drugi moment, Gazdarica naša se toliko primila na ovu funkciju koja je zaista važna i značajna. I obavljaće još nekoliko dana. Prosto sam mislila da su predsjednički izbori u Srbiji. Sa zadovoljstvom ću ovakvoj dami sa pedigreom biti sluga. Imam jedan dodatak, a to je logično mi je da je izabrala mene, jer tamo ipak nekog treba šarmirati na pijaci. Ne znam kako bi ona to učinila, tako da je logičan izbor, bez obzira na objašnjenje koje je u skladu sa našom Gazdaricom. Ali pre tog puta ka slavi želela bih da se obratim svom prijatelju Vuku Bojoviću i da kažem da ovo nedeljni honorar želim da podarim Zoološkom vrtu. On zaista dosta tim životinjama čini. Tako da ovo nedeljni honorar ide Kamili Vendi. Prosto ću se nekako bolje osjećati. Mislim da je čak Vuk bio kum i da je on dao toj Kamili ime. Jer nekako ću se bolje osjećati, s tem što sam uvijek za kolektiv, da sve ovo što budem radila ovih nedelju dana predsjedničkih izbora činim za tu simpatičnu životinju. Toliko, hvala. Ona da nije mene stavila za gazdu, dobila bi... Za slugu. A da, za gazdu, da, ja izvinim tu takvu ulogu, ja, znaš kako je... Nikad nećeš ni dobiti, ovdje si mjesec i po dana. Pa ne možeš da veruješ kakva bi to sve. Pa veruj mi, važnije mi bilo da se Jovana vrati, a tebe ću da izdržim nedelju dana Gazdarica. A pazi, obraćam se njoj, ne mogu da verujem. Tako da, pazi, pogrešila sam. Sve u svemu, da mene nije stavila za slugu, verovatno bi dobila neke poene. Ovako će i njeni glasači da glasaju za mene. Eto, mislim, ne znam koliko ih ima, ali ti, neki. Samo se probudimo ranije. Moramo zbog pijaci, da nas nema i oni kao sad. Ne, bre, da bi to ispratili. Da nam oni sad ne kažu. Kako ovdje lepo, peki. Ovdje je toplo, brate, kaj? Bre, ovdje je lepše nego tamo. Joj. Režija, ja sam ovdje sada u sobi i ovdje je užasna hladnoća. Znači, sutra ću primeniti najrigoroznije mere koje mi vaš zakon daje da kaznim slugu. Znači, ja ću leći sada, smrzavam se. Nije važno, ali sutra će sluga biti jen kao ješ. Ona je u pustinji. Zbog ovoga što mi je priređeno. Toliko od mene. Ne, pazi, ovo će biti ludo slugovanje. Znaš kako mi deluje? Kao ludo slugovanje. Realno.